There are hidden miracles in your words. There are hidden miracles in your thoughts. We enabede ma akwa aba Nkuranhyensem so ewo Adom TV. Ni ameka ni tiawa ne se nsenkyerene ana anwade ewo wokasa ene adwene a wodwene so. Wano kasa nsenkyerene. Yana bebre yenim so anu abia na nkeke na odi twa nipa no na odi ye se anu na yede ma yamfa anu na ma o se twa nipa no onyame no obo wan kasa no na no kasa na de bo wiase se kasa to mi wom yana wo hwa oba onye yie obebre ni krum kwase mpani bi onamo oba bi amakowa se ya no kasa enye mfata gana hatitiri ye nka kasa pa na abanfo be na teso no na papa se abufuo ani oyodie ani empo abonfiayo adware yen tiana ye bro bi ase na yeye because we have low self-esteem, we have a lot of anger and hostility against others and want to poison our environment. Our words will always poison our lives. Your words, your thoughts are the poisons of your life, and they kill initiative and kill creativity and kill innovation. Everywhere you have gotten to is because of the words you used in your mind and openly. Baby, what drew piano? Wano kasa, any kasa can wadwin poso your thoughts. And adane edu boni egu abraboso. Ghana obia nipa be mpima I'm 30 million, I'm 34 million. Na we ka, na we boso bo, adan ye nya so bo. Adan ye nya nsam a yekeka, ye nya wotan no. Na ye mpe kasapa. Empo obi afumwa. Ye mana akwankyere kasapa, nya kasafi, meye ne bi, metanani adan otanani otanwawani. Emra wo kan samfo akire obi ho no, ka hu no se wo ka akire ho. Na we ka Okovota region bi ka, Okasante region bi ka, Western Central, Greater Accra, Bron, North and Upper West. Obi e ka na krona ye ma ensam de poison adam. Won e tia ban mu ka, won e opposition ka, won e ni aba. Say adan asofo okra ka bi. Asore maso ka bi. Muslims ka bi. Aduyefo so ka bi. Atro adifo so din tro fam. Ya no kasa ene de abedum pempen so ayadru. Ansa na ya bra bo besesa no. Ma ye nyina nsi keten kasa. Efine de ko ye besa ya no kasa kakra. Ya no kasa be ye duham ana empo ya no kasa be ye edubone ama ya bra bo. The words of our mouths can become miracles or can become poisons of our lives. Na anu a oyere ye boni odo ade a ye de se ka fa kwambe so ye yanka me bo abaso e ya menye sa wai na wo ye me dof ba ko pe wo ya ye ha me efi na ko ye sa ka oyere no ontie ka sai o champani ba eno ye kasa fon no enyina bufuo so nkasa pe kasa pa ka che nipa kro no o so na no okunu ko adwuma wan fa sika nto be me ko champani oni sika mako na me bre wo be bre sa kwajo papa ena wo ko wan fa sika bi anto ade na bi ni ho ana kakra bi obi aya ma me hunu ne yenche na me fa bi nkan ne adwuma kasa pa no ya no kasa ena ma ya brabo etoyi ye nkonya ye nya nyina no he bible mu woni ye nkonya to wo he Joseph emra oba na ben no o se me nye bida na me ya ye timodin ade ena ye bone kire Nyankopon nti mi Roma tade ama no madwane na no kasa ena hye ni nkran ma odwane adwamambo onipa bia nsa beto na montuo bia no wo ka bi wadwen so na ka bi wa no ya na wahwe kasa wo ka na wadwen so ye fe na adwene no wahwe kasa wo ka na wa no ka wote se won yo mo ka yo mo jala wa yo. The most expensive things in life are three things: your thoughts, your time, and your words. These are the most expensive things you need to protect. The most expensive things in your life are your thoughts, your time, and your words. Sa adebeso wanya ka akoto enye phone awoto nye fia wasie ene ma miensa na sombo abrabo ma esa ohwe so yie wadwene wo mre ene wano kasa sa ne ma mezo tumi hwe so yie ha abrabo be de keke adwene a wodwene ya de wo mre ye
any other one okay. These are the most expensive things in your life that you need to protect and project. Ghana obi ape kai, obi ape juma edin, obi ape we, obi ape mobile phone. Na no obi hu me phone. O se ni wo phone ye fa me pe bi. Enye phone kese ekura wo. Enye oba no wo fa ekura wo. Enye dan kese a wotimu. Ni a wode wadwene eyo. Dia wode wo mre yo. Ene wode wa no kasa eka. Ene ma wabrabo susan so ewie peyo. Me ja ha. Na mama Nyankopon ama wo nhira sonko. Se onhwe wa no kasa nyie. Na mfa wo mre enye ne esefata. Na wadwene so enyina ne yefata so. Na onyame ebehira wo nda so nyinara. Mama me na Adom TV adwuma kofo nyina ase. Na me na Osmosis air sound technician ene nkrofo. Na me nko production na me na Richmond, Mark Weber, Priscilla ena Weber Campedu. Ene obia o production mo me da mo ase. Na me na MCR, floor manager ena lighting phone nyina nyame nhira mo. Wa onya amre hwe me de. Se onim se na me kra wo dada. Wo no nyame entina.